Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' tkellem dwar ħaddiema żejda fis-settur pubbliku. F'diskors waqt preżentazzjoni dwar Malta u l-investiment fejn irriżulta li Malta taspira l-fiduċja tal-investituri, Busuttil kien l-uniku vuċi negattiva, b'mod partikolari meta semma il-ħaddiema fis-settur pubbliku. Public sector employment, the 25-year-long trend of decreasing public sector employment has now been reversed. And the quality of public spending. This is a matter of concern because the government has been consuming more. Jirriżulta li l-proporzjon tal-ħaddiema fis-settur pubbliku naqas meta mqabbel mat-total ta' nies jaħdmu. Filwaqt li l-ħaddiema l-ġodda fil-maġġoranza tagħhom daħlu jaħdmu f'servizzi essenzjali bħall-infermiera u għalliema fost oħrajn. Iżda dil-kap tal-Oppożizzjoni dan kollu jinkwetaha għaliex qed nofqu wisq. Salaries in the public sector have gone up tremendously. Fil-preżentazzjoni li l-imsieħba soċjali brabta mad-dokumenta qabel il-budget, Simon Busuttil tefa' l-ħaddiema tal-Gvern taħt is-sezzjoni ta' kontroll fl-ispiża, fejn jingħad li l-ispiża tonqos billi jkunu indirizzati il-ħaddiema eċċessivi fis-settur pubbliku. Wara li fl-aħħar jiem qal li ma pubblika xejn, issa reġa' tenna li l-ħaddiema fis-settur pubbliku huma problema. Filli n-numru ta' nies impjegati mal-Gvern kienu qed jonqsu għal 25 sena sħaħ, immissa reġgħu bdew jiżdiedu bl-eluf, dik tfisser żieda kbira fl-ispiża rikorrenti tal-Gvern. U dik mhix talba l-futur. Ħadd naqqashom jiġifieri. Diġà spjegajtlek.